Siyang okay panipon malan wow na rakso kon pon peyo wow ni kay sanan kan ko lukan ko nanalang ko nan kanyay ko wow choro rong sapul machail kop na koryaon kop na speaker and legislature sound ko pong lapalapakan nan palyansya momot sa government o chon pon peyun sak pachawan luka kupuran korasong nan sapul machail rongan ranwatch. Ngay sa Nicolas mapan pacuan kalale kukupurakan autapan sa pulmachay rongan ranwatch. Hoya cara lapan sa pulmachay rongkan kayo. Update sang palian. Pompey COVID saktuaw task force koryaw stimulation exercise kosilo rabatan rail haramas siliman me pacuan sa lungalar sang wen chuk o kapayo sa palmachay ran masanlangan wen Pompey. Rong sang kolonya wen Pompey panian rong nan sa palmachay retion Pompey pacuan alatire rong men kapasa kanan sang Pompey ang kailap me pacutar ni chulay riyay saktuawan barya katriyay sak makasalatar me panian Pompey State Transportation Authority PTA pacuan pacangir palcaikan meyay palian TNI Pompey Port Authority palian Pompey Utilities PUC o pacuan nan siyang uyawan aral kang koros ang nuyawitan medical monitoring area me pacu takachukwen kak maawoy char ang kaunapan PTN Sompir Makasana pa uyuyaw isang sapul machail kop nanwen Pompey o palian Pompey State Task Force and Coronavirus to COVID saktuaw. Kalangatan sompir watch paano nga chay railakan may kapin salitar kisoma makaiten COVID saktuaw o panitawen kasantikan may pa Task Force uyatar hong HR mayay kapiyan Nay naramas kapin salita lang passport, kapiyan tet certificate information, may kosang manwuning, kapiyan tarapoya may kasalita may wewepa na nan punga naramas na kapin salita lang watch o palian karko, kapiyan empalisment certificate, tamen katete may kasalita may aramas mano, kapin salita lang yang aleti kapanin sa mga COVID saktuaw mamiya. Pinniyan sa WhatsApp miya kapital ang application ng certificate and kapital ang Pompey. Me kuotasang taraktaran health or social services hansaw yung may application WhatsApp pakatarto Pompey State Government website. Mamiya kalalapak ang update po ka kom kakakar ng telepon siluryaw saro silisak limaw te email Pompey Public Information @gmail.com. Koryawan sa palmachay rongan ranwatch panian rong nan sa palmachay retion Pompey Pacuan na natire rong makasalita me Pompey State Department of Health o Social Services, pacang FSMT, HS, US Embassy, UNICEF, IOM, Immigration, Custom or Tax Administration, Quarantine, TACAM, PPA, United Airlines, EPA, TPS, TOE, o P6AH o office taken nan state o national plan pacu nguyata tokyo magkatan ke stimulation exercise ni August 10 and parya katriya isak panchap sang nanwasan PTN Sompir pacu lalan ni medical monitoring area MMA tawasa makan katan ke Miskopich Hopil pacualalan ni Emergency Medical Unit EMU tawasama kang katan ki China Star Hotel. Karapan tatakwaj kwen kakaw na bata Mao ang railakan me pan sa ilakto sangnan wen kwan o wenaway.
Hinsan sa long chon way me trip exercise yo match o socho kanang kichailan kun masak punat ke tepil salo kita. Kasuluan sa palmachay rongan ranwach yay Valiant US Coast Guard, Air Force, Royal Australian Navy o FSM. Pechawan ni upanarang ni Ropata na Ramas Siliman, Mecha Pechawan sa langalar na Setan Wenchuk, o Pechawan Tiaroktar, Pontaka Puklat nan Wenyap, Niyata ko silur yakatriyaisak. Iraila Ramas Pukat Pechawan sa langalar ni Chulais, Riyaisak tuwawan par yakatriyaisak o Soven FSS Independence Pechawan Tiar Railer, o Pechawan Railang raray chungalwasa yay pulak nanway chuk. Robots piltaulaw kasalita, may rail aramas bukat, socho wala pecho ni klurail. Yay ran masalangan tonpe. Ngalangal pan mini piche point walo, kulakay sa kayo minutes wano ni mansang. Ulal pan mini pitch silo point silo, kulak payo minute limay sa kasumurin sa was. Ulal. Ngalangal pan mini piche point silo, kulakay sak minutes silisak silo ni sauchik. Ranwo champa miminan pungan pali. Hapang ni nataisak lalaisak lumaw lukan paina pan mimini beach payo lalwano o pan kachipin ni sauchukan ranwat lalaka pang pan mimi nanpungan palimasa o paliyapang ni nataisak lalaisak lumaw ilok lukan paina pan mimini beach wano beach payo lal beach wano Nialam lalran ko na pamiminan pungan pali hayro palimasa ni nataisak lalaisak lumaw. Ilok lukan tayo na pamimini beach wano, tayo lalwano, pantawakan, yang ako marmarakan kachaw. Wan lamlang ranaya mimini tikrwalisak tayo, wan lamlang ran mansang ranwach, mimini tikrisisak walo. Wan sasongan kachaw mamaratin na iraira na waryaisak tayo, mimini insis isi 0.isisak lumaw, wan sasongan kachaw mamaratin na sampung wach, mimini insis riyaw 0.5 sak tuwaw. Ponpay panrasang kachpin kulak wano minute pa isak lumaw nin sauchik, o ban prang salang kachpin kulak wano minute riyaisak kayo naman sangan lakap. Main ko yay macakan autapan sapal macay rongan ranwach kalanganan kupuran koros o kasalelyam.